kwa no ko enta adwuma no kra no ontina nim nye ontina nim kra so be ye adwuma no kra yi kra nti we die aba na sa yi ye be se o man kan ko ni yi die mu a afi mpanyifo so enhwe na dan master o man cha mom kwa me so te ase e be o me ko foforo yi o munya bi ntamu da o hwe na mpanyifo no yi district commander no ne wo hwe mo nkwa na egu ho na aba fresh foi obada be master ko achi go back you don't know who you go see what I say nti yen na according to na obia yane de ma de wo mu ne ade kama me kwa de minyaye akwa me anka oja onyimo a baabi ho no ma betena ja wo a na ho chichi a na ja yiwa na ukọ onimu ne ade nti mpanyini medical kano senior omoye ne kama de mayi omo so monhwe no maintenance senior general kano culture of maintenance police for aso yare ba minim se omo ko training na ye no intini omo nka ho se dan yo culture of maintenance na ha adwen papa kwa me saban no kwa na ya ade ne dia ma ho a se wododo ho no mo se wosisi se wo pra ho no mo at least se wotumi ye na ye ne yie ati se soldier fond Okomu amu won krofo a anopati to mba ho no be check se ma pra ho no ne ade papa ba ko ya da me ko prison service ba ko papa kakaka bi anopati to no aba omo weather for here ni ade wa pra wa twitwi ha no wa ade kama na de nya tumi akonkan ti yenhwe na dan a aban asi kama ade ama police fuei omo hwe no mo sisi ni omo nini papa na Ghana so fa ntama pa I think say o hwe wiase nyina the top 10 baby a police adwuma ejina mo na so pa top 10 no ni kan kra say yesi number 1 no mbom homoden chese mbi bia ye dana kwam England the British for no omo police adwuma mo fa ni agro kra they have a sense for leadership and humor na je say omo de omo niam gu akwam yi ade nyina konkan kama fa ni agro omo so yesi wo de ade hye omo nsa omo hwe ni ye they maintain whatever accoutrement given to them and they take cautious they make cautious effort to keep it no ne asem no Ghana ha keep no and area no and kwa ni omo to so mienu the Canadian police force no so omo ya de papa ozi omo so omo bom homodin say at every sport whatever given to them at every sport they prevent say it will not be dent and no ye Canada for eso de no ade bi adbe show nsa bia no hwe ne yie we so ye omo to so miensa wiase Netherlands mo so mo de no omo boa papa ma de nyina timi konka hwe akwa me moto yo mo tisu je se ase de yakosere ba na nsan bi no we fi Netherlands to hwe Holland for no so omo police adwuma konkan papa se omo fa nema eni agro mo kro fi omo to so 9 na France omo so no omo homodin papa hwe mo ntade ne paboa ne omo compound ne ade a se bia na aba Ghana hai enti no ne waburuchi ne bi na aba Ghana ya no pai etune sene abasa edema won a edi ho kwa me bom homodin papa police adwuma ni mu no Japan de se dan general cheche mi se Japan de ho no ye mokro no ho ese Japan kwa ne oman a wo ye MP kwa na odidi ho no mu a o chance wa na be horo wadiem enti e fa police e Japan dia na je se wo no you should be outstanding personality you should be an outstanding person wo no uyobi a je se enfun bi eni honya fe na okobro ayiase anwum yi na si osen bisa na wo na osi na mpabo ada baby etue ye de mawa service no kama yese Japan for mo hwe mo ade nyina timi konkan ana fe wo mo to so nsia no US for yese wo mo de wontimi mfa abone for sem emfa mo ni sukura se wo kronfo na o hye hemfa o ma be yiw o mo nye brab 11 cd o mo nyibi o mo ya ade pa se o mo so ye rukutu a ye hwesa wo yo ba wudi mu wo ye bema wudi mu na sa de nyina timi akonkan e de ama wo mo edi ho no mo so kwa me Australia yes Australian police no wo mo ya ade papa no mo kwa de o mo ye very powerful to say Adolf Hitler o say the most powerful crime leaders like Adolf Hitler no o ya mba choose sia and o mba chona de afamra kwana de nyina timi akonkana de aya na pa ma me makwanya sanse enkra yensa kanam se na mon time me phone lines na kwa na say so mu bie no mnya ne ya de nti so mu see me phone lines na abo
no watch ya pound minutes na aduanan wotwe akakra na nonkron abo anisa obetimi afre 0551 667755 na 0270 191971 sa numbers menu umubia be free bia beba odo text message fa we be kan ma and happen so abe ko Facebook no have Okoman radio 97.1 and so be hu ne kan nyina be kwam da kwani modisia ene o chire mu kwam ya din so wa ha me so mu wa ha yemensa me no ye fe be amase me kama obi awon fe ni obi awon fe bia obi awon fe okay awon fe no ye fa no mienu ye fa scarf mu dia obi anto e ba ne scarf mu dia kwame to ba je se me honya kwame ko e ba scarf mu dia nya de obi abato se ane mo awon ayefe no madam fia e ko ne chen obi ba bring shop na say eh sly na uti no any girls we dem ba no say na tinyu be na de ba be sa girls na sly ya fesi ya mami ya ko fa no say Christian sorry ya fa nto fo bebre ya mami ya ta fa ro de pa menye ne picture ba kwa be chiro en kan ne sika ba on we fe ya say nti akra no ara pa do first message ne be kind ya ma wo call WhatsApp so no so o de buy be kind ma Facebook ara pa ya sebe e wo makoma himfie ya ara pa ya mo achi o say I am watching live from Gospel Oak Barber Shop inside Amakom Kumasi. Good morning. That may be Amako Kumasi Biana. Kwame is more than Amakom ya sebe. He's been a very good friend and an ardent listener. Ya no pay ya that's because na Amakom radio enyumu Kumasi o say Chroma Bontin. Biggie Brown, I say good morning. Watching you live from Akropong-Akuapem. Akropong-Akuapem so Biggie Brown and they do so if we ever. Wait me for 0551 667755 0270 191971. Now please phone some ye can a dan for Freddy more money culture of maintenance. And it near a was one yet na a human so anymore Benyamini Adeno. Nina near ma ubetimi Edward Notumu. Say I'm a teacher Nina can be no musika. And yakwa betomno ye chill loan e dia ya kwame abeka ho bi and e kum the kum it is castle as come the Ghana you hear my yeah zena kasika we bo sika so kire wa abeko wachi na da no uti of say akwa America ba hwe ade ama oti ato fam we bo sika no so from Manhattan we Manhattan dance kum the moment so na Trump Towers ne won na mani musa muso bo sika so kire wa we say eh ne Ghana and kwame and ya mom all the modern amenities kwame o hwe school den si ho ya modern sports complex mahunu basketball and mahunu some more police games so omo ye and mahunu basketball no money volleyball lawn tennis so many ade and nyina ene ma e say abana dwomo and a clinic modern clinic pa esi wa am say o ho a uni ba bia akọ no anze wo yare a clinic ni a friend is saying we ni me sure say bo ma nye police station dan ka be ha me pa o. Can you police station? Yeah, definitely. Community. I saw me police station. Me who police station say oh, sir, police for dance or the Akropong-Akuapem. Debut na obi ko bokro no ho a na asem potamu a once they are there police for na bokro no. Eh kwam obi tim robi dem na. Dano ai ba ko obi tim robi dem ko fa bibi. O se dano ba ko ba ha ya. Esi obi disika ko ja ya asem bebre. Oh am. Me se police ni ba bi ko jin krofo sika so obi tim amago manager form odwuma mu. Mo an krofo em na say me. Me no obi a. E boy ko em so police ni ba. Ye yire na ko ya inspector ba. Papa say, "What happened? What happened? That's Papa. But the police ni mubie. It we no ko police mu a. Connection sa. Now we have man no Jim Sika so ni we. Me say kokko was me can clear. And for police me be dwe me. And for police and e boban ibia na. E da ko ye koba ya e so police. Na me say, "Hey! Asumasi wo police kwa be ya me body na achiro." Asumasi wo police say na say, "We dey agita." Ajiro. Say police station ba hono mo within the police station na no yenya ebetua boys as da no ye wo ha e na say we dey adaroma adabraka police ni we dey sika kuja no o say afedi o ko to be ye dey atuo no to sika no so ayi na atuo ni nyina suku sika na yiro atuo ni suku nti police na je say o say ehwe ni nsimu nti say German I think the police station home police station home ka we dey ka nya say potamu no at least ebe ma security so very tight e won potamu ho okay ka me we say pebre Astrotef nyina
Aso te for. Yes, that's true. Oh, kwame process juma na yede. Say that may be an kwame je pebre na etu ka kohwe. Na e ko gina otwa photo. Na e gina mu. German was facility na 514. Emu 322 na ready. Yes, emu 322 na ready. Nti wo hwa 1 and 2 bedroom self-contained. You know. So yeah, for near ma 1. Yes. Oh yeah, near ma 2. You know. And then a facility, you know. Nice facility. I feel ni ampa. I feel ni ampa. Na say tuntun pa na akọ na mframa abọ no. I feel na police for be ho aye adwuma pa. Adwuma ni nyina bi. Won be ye, won mo be pro. Se obenya be bi ni ti ato. Won mo so be call late. Wọ́n sọ ìbá bẹ yàrá náà mi yàrá o náà ti fi mi yàrá o. Chairman, I think that we mo bẹ bọ abua wọn náà ma adwuma náà tuma kọ nkan wọn sọ bua ní ti ma ní adwendwen ọ bẹ ba onya bẹẹbi nda ní ndan mu ayé basa adwendwen bàtí ní wọ́n nya bẹẹbi da náà ní wọ́n tọ̀ na I think sọ sọ̀rọ̀ náà pa tututu ẹ̀sọ́ kọ ní poster ẹ̀sọ́ kọ ní duty a wakọ ní duty ntí no I think say commissioning 322 out of 514. You know, I'm a police from Edumano at me a concan, a encourage you on say, as a way and professionally, no, already they are professionals, but one hand, yes, one home, no much Edumano, yeah, and so it's friend, no, I say, I send BS, oh, one can say mini bullet, or can say, Mamma may come home. Or friend, one is here, the old Freya, Craja, I say, robbery because of you, yeah, bar, no, police were bread or bread, so bread, dear. Abane ebebo papa say enche another project in Sobekoso ediama police service na so I think say equip on na more training we for make out training. I think there's a way reorientation and they are more na ebebo the police service no as well to my fan time because they didn't also one more to near the service with integrity it's in say equip on here bebo na once na adwuma no etimi akonkan ye kan sanse na yes abai wo be na basabasa na chairman kan no ye fi na ice blog na ya de debi to kwa debi bo na ko to police ni so na yere ko dem a unhun tv da police ni na yere na police na treat you as in yes you I'll shoot you chatting ta ko ya case da osa police ni na yere o court you know e be say one chana periphery you say sa ni am be am adwuma na koso and also no but as much as abanary yes our project no aka district ni mo no yes CCB wo a say na be police fun say na kan wo betena district ni mana yam potem on enye de bia na kwakoye nkran yeah na kwame na yes isi amantem na koye dunsia amantem dunsia at least yenya yes esa enya 500 kwa 300 200 be to me abwa ebenya ebia sana ka be 100 be or district ni mo you about 216 districts yeah I believe say is a one more be almost some crowd district ni ade sorry they can they say ye Akuapem ha if nipa afa police ni money ade say na general eka no enya IGP akonom ni ade ni papa police kumi oje din obaje police ni ade na si dan bi sa na de ndi ato so na ehina no nyam ho no mo I think ebebo amanima nyina to me akonkan nti no police force ye bo mabaso sa no se na odi kan omonyiro mo ho enya adwuma no omoyi adwuma no dada adwuma de obi antumi nyi fi omo nsem yes na police ateda bi a oda ho na police foi we ni ade general kan asem ba ko se omo hwe no mo yes ade no anke ho no ma ba dakro yo gina we de we ya education money enye program aho money enye program issue mi dano a ye de ade bi fi e kire ha ba ya police foi ankasa ba ha no mo eno ano no on ka mo ba omkrom ba je o ye ko Okoman Kasa Okoman fo ye ko we de mo ya je money tuo ba ko bullet mi ensa money kakra so that say yes your secret wa they are not trained in terms of weapon handling you know ja Ukraine you munya ye police fo be ani be ba be to me a fresh e kai no 0551 667755 0270191971 kan om dam kroma mu hunu wachi mi ko tutu bi to wachi mu hunu ebi to ja e fere nkrofo cylinders ni ade mean say police ni ba ko obenya cylinders 15 na kwame onim say police fo kure ya kwame o to ko ba bia kan ne de ne o ho ne ba no
we are no fund the baby and a mom transfer class and the car before more. That's yeah. Ampa. Yeah, the car before more. How many problems are? And when they be a boot a cracker who can and they shoe fabric about, then their way shouldn't be a problem again. And now, what problem I want to mean count? What problems though? What problems, Chairman? And then we are police near Fred, we are more rank and more maybe our friend that comes him near NTB. Problems, yeah, quite much as it. And Ghana for Nipa, I 30 something million. You know, now, two police you are in charge office. Chairman, send your what see to crowd to so. Send your aya fakura. You want to be on charge office? Go sit in or go transfer piano. Obekonomo board dami one chair. Yes, because building is one and Kasa mono here. Inti kakana and Akropong homogenia de. Ubetwa se mu a and I do chief my station master ni omdia zeskano. Obi maybe. Obi ba chiska. Yeah, the program near him so kaya. Yeah, the program near him. But Chairman, yeah. Chairman, on the police and civilians as some kind of as a civilian actual police near the Kurana. Chairman, I na ninka no ye bibi on civilian no kure bi na police na adwum fine no region na civilian adwum fine no obi gina workers we dey bribe. So what I say, it's Chairman kwatu bi more office bi a wo say computers you take records. Chairman, if your money PC needs you na enya record bia ne ntumi take records bia Kwame energy bia wo twere impreja afa Kwame energy na aka no agigi sika sa 115 no ena nya ban dia enti e bobo no ene ntumi fa nka asem so gigi 115 ene de ntumi fa nka asem. What I'm saying is want to be office na kro ti adwuma no kra no e o se Kwame yango gigi 116 ne fa more than so omo dia gas on go gigi dabi ene ntumi afi unso yen na de no e ntumi nka se they are professionals and one ethics no enchira one that on go gigi 116 no gigi sika no onye professional police officer any professional police officer enyina kwa hu nyeska ntino what I'm saying is obejanfa dabi onye sika police ni nyesika o police ya jessica ma receipt da onye sika police na ma receipt da ne kwa ma o se echo ben goma receipt dabi I'm saying there are conditions now wo no say yema ye ne ko especially one yen divisions in the young districts in the one show one year at times we to call office be just out to the last time I was at Amanfo police station last Sunday I was at Amanfo police station and oh shit to be na it's not good. It's not good. But one counter, no horn, sending a why any other. I think say, oh, here renovation. They should the MC, the MP. They should look at them. One year renovation. One more until when you say police station, and I do look at what it doesn't mean that anybody say treating it badly. No, and I say treating it bad. So I'm feeling a little bit comfortable because Oyenipa. It's in a police phone so was I know. Also one show one year over quantity do you ask it to and yes, one pill. Only office. It's a quan who the answer what to draft. But why equip new office when say we na flash screen bubo or no kurati or many mun because police ni bo case be about obi ntumi mfrɛ no but ebi a true television and true radio no what is up BBC consumer nkofo amo akɔ nti they should look at all these things one equip one year one office one see one ma one year one ma one ntɔ won kakra ano na bɛboa na me adwuma na kɔ baro kas mu gya won saa wo bɛkɔ yan hai ebtt do ase ne ade enye one fault dan na go to team no o chairman echi o say no on say wo district and division on Pentecost for the na way ni o twa echi o say ya wo bɛkɔ no what do ase ne ade emwa on we wura o ma ba break oh chairman enye break you kra na enye break chairman enye break oni bebe te oni office bi ate on enye break one share the MP and the MC one share on one share I mean on say the way I recruit woman no ban for say competitive my pampas ba be duru ha okọ ba bi say Kwame USA the boy yes sir omo office ya cho say omo chwe nim go army make you dey hold them so research obo I say go army every district, every county, every state, it will be brave. To say Akropong mupchama ya go army. Opa so ko army. Ya ntwa ne akogu e work.
be nansa ba bi obeda na be fana fi obi fitama le Kwame wona so be ko ami wona do no awram my name is Kwame Adi I'm a Ghanaian from Akropong person me ko ami online utimi tena fi cry online and of on wakọ bre ne ho region ni ade ne ya Kwame ebitimi ko be 4-5,000 afama to be do almost an Kwame ya and to say be who say the people should see say me call police willingly but they can't in the document akọ ya hwehwem ampa Kwame Adi ampo ye Akropong e ma me ne asoma si so for di nanano no otia watena ha ko say no boys brigade or co scout or fata ni height ni bibia ya yo Kwame na wo sin edi mu America for ko gu park so say gu park bi so aye do mo Kwame o eti bibia no training ni koso ni edi wuram eti we na bia Kwame time ya so ko no na bia ma date bia the next 3 months ni pa anyam nyina bia 20 mu ko training kana de Kwame ebe bi open forms aton forms e wi ato fake afra ye je scan wi a nipa be 2,000 3,000 out of forms ye esi afa nipa 500 you understand omo abetumi amenti Kwame obetumi do makoko to yes because nyansa kro na mo bongo je na uze Ghana ha ni ntia nipa bebre stroke court no se okopɛ do betum nipa bebre nipa bebre enfa court some say institutions no enko court no ozo me kopɛ na me difo edem betum ene onkokra anka one day obi sorry I try I test sa mra na hwa cause nipa 5,000 na offer mu e 200 anka ya mfa me no Kwame yes what they will tell you say those monies are not refundable but Kwame ebi say ebia emre beka say emra okroma say bia tax return look okwaje I me busa na ne ade a ana mfatumu nim Kwame nsihu nim na memetima amani waje misika edi aye o man adwuma say bo afere so adem ade mami wo de mfa to kura nka ho nsihu nim Kwame elsewhere Ghana for na eba bebre no ebebre tax return eba o afere so fa no nsa ka no de ticket ni ade be gaga no de ko enti on say be hu say ye kwaje nkrofo bosia ne hwan ne bond na etua nsihu wo mtitima mfosi ko mutua tax no ye form sika mo at the end of them a year no o come say mra ho na mon chen mon kan chere si mon samuti Kwame be ne be jisika chairman on chere o you know say NCC ni ade no ye power mo no oni budget empower them yes na sa na mani nyina say ti okay obi kokko to aban ho betimi achi yes because you are causing financial loss to the state ni planet oni sika odi adwuma oni sika odi ko radio so oni planet oni car oni akade enti so ti ono to boso ni atwa nka kwasem kwen Kofi gu a Kwame on na ho aboso ni atwa nka na yes ya kriti adwuma asem okay na atwim adwene ko asem bia na omo interview ora Akuffo president Akuffo no say health insurance senator Kwame sanka wanyare afeni mu nyina sika odi tua na ese ma ofa ase anka wanyare afeni mu nyina enti na health insurance nenti sanka wona ebia obese renew bia a say sika na edema no nanka wo de renew na ko wanim wo de ho yare wanyare o ana de nkwa be kwa baba ka se nkoba ne manum bi we say na make na waji misika so for me police ma enyam kwan anko form sika ma me say the next time me say sika ba koto forms bi wa na de kwa koto form na bi o because Ghana for we don't pay attention to details na wo kan crofo ani ma so obi ani ma wo so ne contract ni say meko maba na obeka che say bia so forms na to e no enom de say o madaji na but I mean say na o man adwuma ai ni say ekoba say obi yeti obi ka o ye na adwuma to me I think say near wo kan dey e was say obi test we and even no bra for so the Drake court akodi sika obi say sika bom obi so atro say spend manche ono na tro nyum no so kan obi na Ghana for and whatever it is the law is flexible they must test it obi ti say ayi Hakimi afan hu ni o ne ma me no hey how we adwuma hu so jiska ese o se ne ma me dia sa wa hu to ma me ko bobo no otua tax enti nya be kire there be tax kono e be be ko enti court order otua true ni agency anane ma court actually ne say crache you can say because brebe na transfer ne ma me then hu it to me I think say but Hakimi issue no I think say nipa be ya enya no enye say what transfer ni ama ne ma me
until starting years, you can know, at the age of 17, no ball Real Madrid, and he had a whole lot of money. It's own to me, unknown to me. You care more about. Okay, Kwame, Onam Game Center of your Odiana and Yodi. yeah, maybe. Maybe I offer say Kwame be able to Kwame and my first one. Would I want as an Yeah, I understand. That's what I'm saying. For Bibia, Obiana how handle Ninsem cheating if there's evidence near the Bia Obisbaka say there's a time I need to support my husband. We are human. We err. To err is human. Mess up. Obisbaka mean to me. But where Chemnimam funny, I don't know. A whole thing here counselors near the nearest. I don't know. But the case is still in court, you know. Court never decided. No. Okoman Radio. Okoman Radio. 87.1. Okoman Radio. Station with your man Kenya. Okoman Radio. Mobia Kasa was I. Never pass your baby, no, Obama Benyan Koswa. Never repa. Obama Biama, yes. No, Baba next year. Obama Baba Sanya. And then we ram wow. A man of Monsienia. You could tell your grandfather, Macassa. Maybe I would hear what Jimmy maybe I would hear what say you order. This is Sando. I got swear, sis Sando. Yes, why is this Sando? Yes, it's Sando. Yeah, program is This is Sando. Yeah, Miss Yeah, yeah, Miss This is Sando. Yeah, Miss Santiana Mido. This is Sando. Yeah, Miss Your friend me Grace, Okoman Radio. You are the best, number one. Obi be from ko jina ba bi sa ada na ujaja ho ada na uko ma be masa ada na uko ma be masa obe ma nye so mi a o e die theater na so wa boa o ma pa do kru nya ni wa sembia o ma pa ni okru ka ni wa zamwa ya o ma ni musuo yo ya ma me we se me ni je mo bia Odoya ya mesa, oni my sisando. Awe sisando, eno ae sisando. Obro ae sisando, ya sisanda ya prepra mesa za. Sisando ya mesa, ya mesa. Sisando ya mesa. Bide, sisando ya mesa. Santiana me do. Anybody say this one is Sada. Download
for to na near him say open now, ya, open any dead na, money, my cost come on. I cost ye. Sense is Sanda. I mentioned me nearby Sister Tina. And Tina, and I made a Jumi Emma Wati. Special dedication to you and your husband, Bride. Mamos is Sanda Wati. I mentioned Bridget. Bridget, me near Bia, Auntie Coco, and the boy was on Auntie Coco and Tiach and the Babano, the Baba Cope, Bridget. Mama McQueen's. Unsha Bridget, very fine lady, wonderful lady. And I pay your man in Chia or what in Kong. Okay. So I say, Mama Hotel. Oh, yeah, hotel. Or in charge. And I pay Oti and Count in Kong. And I say, Akropong, your chow, na your chia, Mami, and Tico Cons, and Mr. Akropong. And I pay a Mobusia for the Nachi. It's a business, I say, Ekofa Babio. Mamma's a Sanda cry. Now we are, wow, a man of Montier. Now, oh, yeah, I said, oh, Buakran, I said, Woman. If I would hear what you mean, if I would hear what say, this is Sando. I got swears in Sando. Yes, ways in Sando. Yes, it's Sando. Yes, promise. This is Sando. Right, what tell you, me moon, Sam Kakra? I told you now what you imagine as you saw. But he back is young as an about you toward the Lumban line be. What makes you say, no, man. Otima or say Sanda and say Mobianka say what you mean. Mobianka say what say yeah. Never quasi a praying Mobianka say what say ya. Never say what you mean. Never quasi. I'm some more money show. Monko practice. I made you want to make I want it. Oh, you mean so German man. What do you reckon? I'm winning yet. And never saw you when they're yet. Never got Santiano. I'm meeting me. Be a channel phone. 4 calculator, 4 dear. Can you come in? And then make I say, and you'll meet you so. And I want to make I Okoman Radio. Dear Mobia Kasa, what do you mean? Mobia Kasa was I. Never pass your baby, China, or my. Obama Benyan Koswa, Nefroy Ripa, Obama Biama, yes, no, Baba next year. Obama Baba Sanya, and then we ram, wow, a man of Montier. Tell Grafano Macassa, if I would hear what you mean, if I would hear what say you order. This is Sando, I got swears in Sando, yes, why is it Sando, yes, it's Sando, yes, promise. This is Sando, yes, yeah, very good morning to my sister. Santiana Mido, this is Sando, yeah. Ever bubbly, beautiful Kate of GCB Akropong. Sister Kate, I pray watching Sanda Wati. Abetha. And the GCB staff, GCB Akropong-Akuapem. Good morning to you. Although to manager of GCB, Mr. Mreku, and also so Mampong, branch manager of the GCB. Mr. Mreku, and I pray watching. Anapayancha Fati ewo NHI office ewo Akropong. Also anapaya dase pa sane wanimu te na ye wadwuma fabri bia na nim sorry okoye o card ni ade a so besi akrokro na wasi ato ne bo ase acheche no waboa wo no anapaya Fati ye chow ye mo wache pa na onso so ensisanda.
Anapoyenko Kolebo. Ghana's Premier Hospital, Kolebo Teaching Hospital. Yen fa chance roko emajuma fo ho nyina kwame omo bodwuma so papa pe chacha mu nyina madam fi bi ho ye frɛ no adupako na adupako ofe adu Felix o ye classmate ewo secondary school ana adope o tie ye pan no di enchi no hwe nana adupako ni nickname school ye o boy school iskilele agora so a Latin teacher and so no iskilele obisana no acha wase kwa me no kan use number kwa na nti e ko bia sini e ba chwe Latin teacher na odi Latin abompaya man kwa me na ne hompaya kwa me go se baby one na no etutum se any nanka social media we star we celebrity hey to boy school at the quality a car a very lovely good body to you my brother Olebu wa mamencha owusia osai banahini we air with special dedication it's a son that never change your ways ever babli owusia. Good morning to you and enjoy the rest of your day. Okoman Radio. I also met you Biasa Janu me kwe be ma ire so be ma wasi. Oh me ya ne me sister ba ko ya dapa. Ewo odukrum. Mr. Baby ya me ta tra no sister no. Ya dapa. Man is sanda. Oh ya de na. Ma sore man be pass methodist for no na bra mama. Sene ya ne. O se sia no. Ni mo ma ya de ukwadukrum akra 5 Ghana. Into be called by 10. The 10 5 so the Abraham and the Enchianoa. Tell ya the Chabra Mama and Amanfo. Oh, anybody could trim. Anybody could trim. Anybody could trim. What about cause my home run for Sony at Achel? Now, Mamma Baku be sent coming from Rana Hodomono. We knew so you be named in Aqua. Oh, cook a prayer. Cook so many. Baku were down. Romanam be I'm catching say oh Romanam to be yeah konye no near den Sebia banchina na coming tamumra so tea and cup wonderful ya chia mo nyina wa du krom ala pa du krom ade me kwede na se me chia afo pempeni ni kunu na no na se om ya info yentimi amba na zofo aware de eye enti fa ho brase ne ojo ene to boase no kunu ntina kama bema wonso bo ho dada wotitefua efua from no kre na be ai waboa ne ho bi ewuma before e mother efua boa no to ne kunu no ye swenya kopon hira mo na onfa botre ne odo emu odin ye na omfa ento aso Mobia Kasa was I powerful construction say me ma wa china me nka o say Mobia Kasa the ofla na to ne ma Mobia Kasa ofla na e so pla obibia essence quality materials on the ma open blocks e holo na say open e solid one open 6 inches 5 inches open the way quarry and also open normal one cement and iron rods and open marine boards plywood and open adwa binding wires and 3/4 e dia na wo pe o dancing one offla nyamfa ma asase and also person sit down ma offla construction and real estate and pay or semi cars open payloader e dia akọ na wo dia akọ boa ama asase na flat ama bibia tima akọ so kama na offla constructions and real estate omna ya jo matumu try tested and trusted brand no ha no bia nim say offla de basem supplier nya supplier abo bibi bia ye adansi ho niam de offla constructions and real estate limited or see your property our priority and ya jo matum enti ma obi nkofatikan kofa so abra oni sentiment na mane fama offla me sabro chirefo di adansi edase esanse offla enim nadwuma no ne wo ye bomodia ne ko offla kofa concrete mixing machine wo be ye flow ene friend is saying wheelbarrow ni ade nyina shovel bibia ebi offla ene ye ba beboa amwa sidan no na ye krabehwe na no de bia ye kwaye ne de do menko was offla ene supply misrew cement ene omu grade ye 32.5 36 or 42 konya church no de concrete obetim di aye plastering no obetim ni nyina okwa offla be ma sa consultant services nyina advice or be ma na atimia boa bomane akọ aye a monochrome SB hotel opposite hone nei wobo
and now any one could get a home for 0552 957198 0594635656 and 0502 808 then in penny any come oko bosumasia baby police barracks no wana and a police barrier no wana wo see a bunch on Kofi so ye gina mu den and also ye boy homo den pa bomodia then in penny any come yo ye off la day na ye ni chiremu ye star 787 hash star 787 hash for adano Mr. Usu me do ase papa me wie Mr. Usu say eja ma try ade no kre Mr. Usu say say kwame ma try no kre nti we de wadaroma G20 na Mr. Usu Mr. Usu anape me do ase etomma wo de omode ana mam 2020 ni sa na say me no wa na ekọ star 787 hash na Mr. Usu try ya nyame ye na dom ne saka 500 a ohwe ya mama 20 a ono fa 480 hey ga wode mama 50 boy na no penso ye kobio I say encourage one family so ma we ana Peter say papa no tuna katu am say ontum onya adwuma foforo Peter entwa so bra na metum o say papa baby amanya adwuma foforo no fantum ne on family wa bo ai okuma ha on sabeka on family ha on sabeka za na mi so so na odi ba pe na mama bi so ba say oni so fi amuno kroma ba man lore fe ka krenti star 787 hash boa pop and me kan o phone bo modern say e wa register na wo mumu e wo so asika egu so na de wo de betwa obetumi ato 5 Ghana cedi me say wo de fa 5 cedi ekoje 700,000 Ghana cedis na 5 cedis no if you na say e be ka sen o ti ase enti no esro fagum na oba be yeye na nsanya asemo mo kai manage mo pause change your life story by taking your chance today wabra bono obetumi asesa sene etie no ene wabra woto full house half house ni nyina to ni nyina na say wo demu a wokọ wanim ni oba say oba dial star 787 hash e mo akwanya na watimi ede ofun no ato ticket ndudu bi a opa bia na watuaka ewo so na anopozitutu no e mo akwanya obetumi ede 10,000 Ghana cedis anwumre so sa obetumi ede 10,000 na raffles no enam ho a utwa empo na wani ase na mo Mr. Osu de odiye 500 no andi odiye nti unsu betumi ede boom na say ade nyina ekọ nanim ede emao na jackpot nankasa 7 billion enne unya 7 billion abrabo no wawie fa 700,000 Ghana cedis abrabo no wawie fa me na me se wo wawie abrabo no fa enti fa ho jim na otibe yeye amwanya star 787 hash jackpot chenchirinchi no na de nyina timia konkan ede amao agrobia no yedi a yedi susudua ede se ho agrobia yedi a susudua edi boxing go timi boy se we de below bet ya monesa enti wonso wuni fisha edun wotwe ekwa wodo ho hyemu a below bet ya nyi entum ya nka okra enka ho enti dun wotwe ekọ no a na betumi etwa ebie afi ya pe agent ya no be ya adwuma agent betumi afre 0559 689948 0559 689948 and afi 0272 636448 star 787 hash or some modern sound bono ebra ultra star 787 hash that the net me konkan dia ma yakopiem ewoye kwasibia hotel hallelujah kwasibia hotel dia mi akasa metide na mani ageme ho no kwasem enra madam fu bia ofi british boy na ofe baby ada na yire omko ha no ma unu emai prophet that I don't like it I'm from na say monko kwasibia hotel monko du ho no mo a was I had to say british pepe kwasibia hotel a ene ina ye so no sro omo premium suite omo a junior suite omo deluxe plus and a deluxe mini no ni nyina any DSTV any ni mini bar na enam na kitchenette enso ewo mu mekire premium suite no eno achi omo personal butler obesa won ahyensa ede mo na de nyina timi akonkan ede ma efie de bia so okire fie ne memenda kwasieda live band no ebetua mu sa ne okono mu bo a yambo atema ne yampo nsane ohiama dwendwen
Omoba no mo hwiri e de aba Satawale mudie ene Stoneboy mudie ene jemu afi ubisa nwom bia omebo de ama e reggae e ba queen pop nyina omebo kama e de ama afi asore for no de bia mitufo se correction no yɛmfa nkɔmɔ Nyankopɔn enti madawroma monsiesie correction no na ebi a ɛkɔdwen asɔre no ho a na akɔte sika no bi ne de akɔ high hotel hɔ no mo conference room hɔ ne adwene asɔre no ho sene bi asɔre no betumi atu empɔn ɛno kura po mokɔ high hotel no ɛyɛ kwasi bia hotel na mokɔdwen asɔre no ho hɔ no mo a mo bɔ afɔre na wo de envelope kɔma kwasi bia hotel a obɛhyɛ mu ton na wankɔ high osim ɔmɛgye no yɛ ne den enti monkɔ na monkɔ high hotel hɔ no mo guys na momfanye ye asori business na de nyantimi konkan fama mo restaurant enso etwemu aduane ahodo local ane konti ina hɔ no continental dishes no ebi hɔ no mo afi swimming pool agyamu dichi ubu afumata wo mu na ubu akro na de nyantimi akonka de ma no o level ene be kyerɛ sɛ na budwa na fa afi mo event center waware awie mo ko excursion mo be bia mbodidi ni ade okupiem hɔ no mo betumi abo na de nyantimi akonka de ma Kwasi bia hotel wa Akropong-Akuapem Barbados Kwantempo so ada ana wono mo ebutu tiche oche ode o yire fia so ko tiche oche hono mo hono abe kwasi bia hotel o peja wani se a me mama ni so ahwe mepo obehu billboard no ana ye kana soundboard no kakaka se atwere mu hono mo fa kwani mu a bakopie ye kwasi bia hotel bibia ni abetua frɛ mpanyini mo aburukyire ni ade mo bo odwere betua frɛ kwasi bia hotel mpanyinifo wo 0303 96 1989 0303 96 1989 and I feel 0200 08 34 Kwasi bia hotel papa and no adansi fo nyina ntie me fa pen na fa paper na yentro JDK Adom Enterprise eba se wosi dan no efi na shase kopim na wiye atakwa me abansoro abantia ana wosi waje aban contract wosi aso dan uhia adansi uniema nyina bebi a ne bo no efo for nichire mu JDK Adom Enterprise omo so omo omanti asman mampon ho no mbutuo tetekwashi Memorial Hospital anim ho no mo a ana obi hu JDK Adom Enterprise omo ton cement iron rods enadoa iron and galvanized pipes square pipes round pipes angle pipes and flat bar ina chino omo rods ahodo half rod quarter rod 38 58 and a half quarter ni full ni ina no kwa wenye bi JDK Adom Enterprise first come first serve adwuma ho no mo wa de ye de wa na wa ye me na me kan say adepa de e bon ho ka emprenu a ya na ense bibia JDK Adom Enterprise na ni ensa so na wo mo odano na wi ntem 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and after 0244 857 874 JDK Adom Enterprise identify nyina hene ba ko no anapay ele no so egu iguma koye ni ma Okoman Radio. It's so easy. Connecting, yeah. Okoman Radio. Oh, yeah, man, amen. What can't take back hearing? DJ give me na yaku hearing. Let me tell them how the thing goes. How the thing goes. Okay. Chevy make a tamua. Say my picking go join God. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get enough to drink with a drop cup. Hey, so you see how the thing goes? Oh, you tell them I hope and do. And who? Alright, take it easy. Okoman Radio. Okay. This one of is over, no we can't use. Go school, you go the fam tools. And all the parameters that you want the farm to. See,
Even your papa not to save you. For all the cannabis when they pick it done do. Man, one the niggas don't find you. Because that nigga when you play on my don't move. Oh boy, don't move. Ha, hey, come on, let's Collect your money. 7.1 information. Collect your money. wake up. Get up, go get the moolah. Wake up. Konito kala. Kala ko yellow dilla. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come become person, matter person we don't mind. Boy, when I Into one affair. see you there, let me see you. Let me see you there. Alright, Bugar from Kids Daniel. Go lo. Let me see you there. And you made it. Did you cock off for Betimia Sapa? Wake up. A moment, Chiano Makoto. Kwame, who realizes it? Oh, Did you cock off for Rosam Kutua? Omochano Makoto. Into where they are doing and that. Akuffo. Better is the other say the president. I wake up for home. Now they say Atiku Ayi or they say Tinibu and I'm so on yet. Show obviously show the youth what you have. Now go low. No, hey, Papa. Diana Kwachua says this one from Amanfo. He says, good morning, watching live from Amanfo. Diana, thank you very much. Good morning to you. Arapa Yemfa, happy birthday. Emma Yenyabia Obenewa Akuffo. Obenewa Akuffo. And Nawuda Odina Wuda. Kwame. Obenewa is a very fantastic lady, a sister, and a friend, and everything. Arapa Mama ya Prof. Opoku. Abusua na eno mami bie nyame eno na obia se Obenewa yamao
happy birthday anapai. And kwa mini akana mso bene akana kama manana. Oh ya menjira no. Obe anwense kakra manana. Oh anyumre. Ede ibem ko wo ayi na no ayi odi say agrada was we tangalin. Onde unye agrada minim enze kwa mu unye enze oba Enoch nim no na kamenye Enoch number anka ebe bo agrada otimi cabrofo na when Jesus was bastardized bastardized when tangalin when Jesus was bastardized once akom no antete sa na for so what no never no okay tangari unse akom no antete sa na wankasa wote no never no unse nanano mu enya wo sa no ana evangelist mama part anope baby obutu bia no yencha no almost sa na ma eye wiase de mo wiase de papa when Jesus was baptized ana tangerine na nyina tunya bam na aye kama aye so far so grosha ese ni otie na watumi apagya ne ho abedu sa empempensu ya na yebo evangelist mama part abaso ne niema ono ankasa woye unse almost no education no from education said that in Israel, but I think they take advantage of the social media. What's the way a tangali? Aye. I say, yeah, Mate. You are invited. Yeah. We a tangali. Yeah, tangali. Oh, say you are invited. We a tangali. Akwamuno anti ankosa na wankasa wate no. Professor Bre ebawachi na nanom we na betumi adan touch masa. No timi ko kanisa. Ai. Wow. Akom de general, akom de wankasa wate na e de me bre na eba is you. Akom de anti na wankasa wate no Jesus was baptized in it. Bro, for don't na we so wa go school don't bro na tangali na na ka tangali. General. Akom nya beto your friend. Akom your friend. When you are invited with a tangalin. Yeah. Yeah, some more. I ready yanko. And I don't know he no any party no. I'm so the moody birthday nti ujama na ginam. Sorry so be so no one night me akota na chi gadi na atimi akonkan. Obi so a unse oye free to go. Sa nkrofo na onye free ni bi. Ohun obia osre de kire no nti no. Ene we na baby a okodi ni bia na betumi aboa no ma de nyina atumi akonkan de amano yewura na ene no yehwe eye political dan na ade na ene makai ba ku bia ewe adukrom no se ebesre wade ayi ne wa na waye se bibi wo ho po a empanyifo hwe na monka na sa dan no yensi na yenwie ene se betumi aboa eye political papa se betumi dan na dan kra de amomo a betumi aboa na hwe na yendane mu emfama eye political no wonso a contract wo ho na ade ayehia ayefrewa wonfa modern afa na yehwe masibi ni sisi na de nyina ntimi nkonkan emfama okraman na ene duedie ene sada ne kwa me DC interview ma me bisa de bremi say we say ne district assembly FFA na pros before dying and then is pros before dying emso say omguso ye ehunwuma na de kwa mo kan no ene manim ya mo hwe no nye na nye kama na okraman no adimu say pros before ye omso onye baby ene barracks wa hu me say police station ankasa divisional district office okay yeah bon pay say that me bia no okay de mukasimba ya mobeye mukasimba ya mobeye ko no che yin se guso eguso a je say bi o mo asia dunu de je say enche bia no betumi adane mu enche bia betumi adana abresan na je say abeye tourism hub nyekofo no che aye na ejapade e wagane ade nyina no iribe ba ho no mo obeso behwe wia wetin akokwohwe wonso onima bebre e pre de say da bia odae bo bi so odae ofa ho no mo ko ofreku ga ba apredi ko ye yankama de wo nsuo no kura ne nan nyina etatabo so bisi ne na chi ba bi odae bo no ho no mo sesia
bi ofa ko Kumase ne se ho ye kwan dem Okugua na nkasa no oye ne ma bibro ho no ma oware ne ode ne nsa ye ne se ene si kwan no ho a tem bi paint wo white no ai ena nsu bi a ho no mo yewura opanyin ba ko ba ya mde ne wura mu ho ne ade ne nyina ho no mo ade bi ti se sonye esen wi mu ho no mo se ya da bia nsu wo mu time bia so I said sonye me no ka se nsu wo me no ka se da se ho time bia amu kire se ohia mo bi na sa ade no ukoye ho amane no ma obia ne ohia bia no obinya se ebrebi enche bia na na kwa me ohia hwe ye ne hwe nyame no a kwa ma hwe nyame no a ka se yesu mo ye ntumi amwa na osi Akuffo betumi aboa obi gidie ni mum na ye de nyame no na ye hwe no ye yure hihye nyina no ye urade je na be de bia meka se minye sika ni bi ma no bro so me de nyame me nya bi so me da na za me ko bebre nti no ne waye de aboa no eno no na waye ne ma bebre so a edika na edihwe ne ade nti se omuguso na empanyin so aya ade se omakai kofa noche ohwa the backgrounds wonu se anoche din na yinra boy se kofa noche ne krom no den ne be kai no yin bibi emfankan nti ohwa the background no ohwe Akuapem ana okre ha no mo a ne edimu ni nyina edimu ma na ekonim kakra kwanim pa no kofa noche die no ne krom no yinra cheda ye echene no nyam no bi hono ma unze danu bi hono ma na si obi abadwe nso agu anim hono ma oka hono ma koye ma ne ade ya bisinde si unze mo sheda nyi onofo anoche konfo no ye ya so ko obi okoma ade na no pa no omunya on sheda nyi obi ye ana Kumase se sabre ya obi ote hono ma o represent Akuffo hono ma asantene man is hwe no asantene hwe no ye mami bi nana no se na nka se onom de ne ko as Okugua hima ewo Ashanti region ho nti omo ye ni mayi a ne opa be fimu etumi aba ne opa be tumi afimu aba Anoche University a dan ye kan ya woni yenra jewu atwetwe ho nkomo yi no se Anoche secondary school si yeah to no kwa sen kan yen Anoche nursing training bi ni potama na ka tasumpa na ye bia free so kan ne mpanifo adi akwadwedwe mo mutu anamo ana se ya kagun from am keke eno no na me misa mu ye na mira ne me ye we wo ho dano a yenra Mahama BPM wo Grace hey yenra Kofi Ansong okay NDC chairman yimi asutie plain se yenra Mahama bisa so okay den omu hia nanka omra na omeboa na mso omu hia ye nursing training na ade ni bi ho no mo jese na jese eswaba na de bia meka se isi ka se ye koya asase ni kra bi ko hin wo yemfa ne akọ yakoye enti mpuntu yuma ne de ba na eba o me wasase ne so e ma bi na enyina so na yemfa na yenko enimsa enti omuguso na akase betu anamo akọ na ye de dawru papa aba ne eya oye ho ama ne nyina no aba na fi na chase kopum na wie be bia du bia no adawru mi papa ai ona ye ho adwuma ne papa ena ye no Anoche ona to se opanyini a ohwe bibia edema eye abusua no so ochara so ai obra to you Amanfo so mbebe adwuma papa na ese o list to ho ochara obi a o ma adwuma no mai o ma adwuma o ma echina Nyankopon ya adumo a na ode ochina adum ya Director General de ma Ghana Lottery Authority era Samuel Awuku Ronald friend Samia Awuku obia Sami ofie obeba na ya bona brabo mu enkomo na wode etu mabonefo san se sabofra hu ne sa hohora pani ena edidie Sami me tintini a ofri se osum no pani 19 hu ne sa hohora no emze mabonu betimi eti bibia from China between 8:45 quarter to 9 to 10 thereabout
Oh, giant fan got off. Sports for holiday. Abuane so ana na ya rasami oku ebetina fia na yaje sa interview no but nyina mo no so ya kai say next week Friday now watch no another big catch pa and also a very celebrated broadcaster ti nyakomo boa so ebeba Akropong ba okay na oye broadcaster oye board chairman ama enyumakuo bi ene ade na Akropong boa ya ne hihye obribi na ono so beba na wa be kana babo nsem send the ordinance adako de sefa kan beba Akropong ne hene ono Akropong ba e be tweda bisi adako ena kwamma nukuri on de ne ma me kra ha ayi na no Kofi Ansong ma me ni shiai e bon komo em say Chairman Eugene and our friends Uncle Eugene ma me eyi na se no enya kwanya etwetwe komo enche kra welcome to a fantastic program no question de oka ma hu mpanyifo ne ade ha na asane omo come abrabo mu asem so ne ade no e trobi ne de bi ato kotodwom na de nyina timi akonkan on se obi a sha ase obaako ansana wakominu nti ochina de ye nyina chama mati se womo of class ochina no ombebem mu ade ochina bede so jimidi me judi aja bede the funny body obi hu obi kika nti echina Akropong boy be hia na yedi nkomo nti anapa ye na sorry so anesa community be se du na yedi akogu opesa ofra 0551667755 and 0270191971 ye mano happy birthday in advance ye frewo Madam Charlotte Ansa Madam Charlotte Ansa o abrew do na fro sisi afi sisi afi me dem fro masha no pay ye mo achi sisi Charlotte Ansa happy birthday in advance to you echina eye ne birthday na I be enye bete se ne okaka no na ni abre e wo se de ni birthday ni na mo ye hwa ye kabi ye draw attention I think say this is what it is enti over man ye fe e man ye de yo chira me ma Charlotte Ansa Nyankopon hira papa na onto nkwanam ba bi adu de Yehowa na mo ho ban onye obaba na onpeja onfi adomo nkwado cha nyina de ho bagim na aba bo na de nyina tumi akonkan e de amai yero o de ma mesere wade ba ko eye eyi miaminu abema George ne brother ye ohene nana tete ojukwa a otoso miensa eye Mami ko homa isi na obi aba so apani ya ma che ja kwa mitela yes o chama one akra ya ma che ye ni o boss na po mitele ache ho ye na mo che Akropong do mami fate ho ye nta che ni ho ye pa boss ye da se papa ya na pa yitio ana pe mi chao bi akoma ti fu nyina na ja mi tio na ja mi ti se wabo samo ku che nyame ya do ma bro kon ti ya china baba de akona che se na yukra nyamisha wa jimade broken to the me die me fan dia agro because aboya mayam fa yen yesuanye me bebri de babo yam brada nti ye da masi e da ayina nyamisha nyambo atina aya ko am tell ara pa ye da se also betimi afra 0551667755 and 0270191971 na ye di enkita ho ara pa kwam na wanu gu asem so anti eye miaminu abema George Asare ne brother ona omosi no eye hene ewo ye Amanfo na dwumadie no odaroma nana tete ojukwa the third inauguration no ebeba so 6 May 2023 anopa nonkro ne fa pepepepe enti ye tonsa frɛ ya dikrofo nana no mahemfo MP DC wankasa inra Kebi Kofi Ansong Baffuor kwa me ko hamane so mra wadaroma odi ni ba bia frɛ fi chamo me din di ACP me kasa fi every station ACP ya mo acha no pai etio chamo me di musio me fa kwanya esu nti a mpanyinfo a mo hia wo studio ho nyina kakra me kan se ye bo ma baso ne adwuma pa mo ye na ye tie ni a kugwa wo afi ase ye efa okonfa nochi danga wo risia wo de ne bi ato so nanka
ade asa ankasa bi ya hundi we Akuapem ha de so nipa no ahana na ofi ntino anka be ye say ye be si dan hospital bi na anka ne din da so school bi na ne din da so amobi ba ono se hu sa ampa na so no na ye nim bibi etisa ntini won afiase na anka wonye ne nurse se na be ya amanfo be hu sa ampa konfa no che na ha no fi ansa na kodu asantemam kodi ni dwuma wo nyina yeda ma se ya tisa ochina so ono abo be ba ho yo nti oba wa ero so yebenya akwanya bi na se bibi ho ha ye pese ye ka na ya ka chamo upon a yebedi nkomo ida ase Akrami na sana pa ACP Eddie Free at Bruce Station so betimi afre 0551667755 0270191991 yenya sa request no na mumie phone line mumie ese bebie no bi afre na yadwa ya de agum tem se yebie na calls no beba na boa ene ka police phone zem omo ne boy ho ban no na ma no pa wi anwumre omo sama ye kan no be kan na dia afo so bibi ne kan ya na person twa adwen ba so a ani we work together nti china no osu kroni ahe on the 6th on the 6th on the 6th of May okay that means you're about 2 weeks away Amanfo nana ojokwa yo nana tete ojokwa the third yo nana ngase George nankasa na edi se baby ne brother no nko di no beta na chi to dey transfer so na why be amaka kwa na de na so no nyina ko brochire na wo Ghana unto phone kai ba brochire si chire brochire nchire kwa me bra brochire nchire nyina mo bi ho na omma na me kura che oh wow Bonbe minim dan no ba ko na on ba kura sin fan ko sin ye dan ho adwuma 20,000 me ko di da but o say da bia me ka say me kwa me ma nti no na bia mo suro kwa me o munyi mfi o tim kwa me ma ne de me ntimi ka say me kwa me ma sa kra da nti ewura na na ojokwa de no e be ba so nti inauguration no 6 May 2023 e wa Amanfo Akuapem anopa nonkron ne fa 9:30 am na tumedi na tumi ahye so na tete ojokwa de third ti Ira George to nsafre osuafo nyina obia otenenka umra meboa no na enye kama kwa ma me nka hama yeso wada ma odin ba bia frefi hello ya to ka odin ba bia frefi ndindi na kwa me frefi abiru yo kwa me ento wiete ndindi na kwa me frefi abiru yo abiru ento wiete me bali no nse me so me bali pa madeko you aya fe mofa news ni fi angel na yitia ya na mo yi efi wonum ono nso na ya ha yemba mate ye be hwe na ya di hujuma medase okay kwamra ko yes sir sa asam no enye ba ku minu na ba angel news na tene say onfa exactly 5:33 I saw 5:34 no maba na one ba news no map to 7 on map to 6:45 no ma wie na enum no won to me advert na sebe wadaroma advert nenso no e hono bia fa didi omo mayembi na ya fa aton amomo kamo maye bia na nka ya fa na nka ya ton ndi edu brombo advert ne dia yetwa so na se bia nkwanhyesem bia maka ne oma wayo mo interviews na abobi de afem sa ana wontumi trase kasa enu ko to da bia nya advert omo trase ko mabra bo mu nsem a edo sa no megidi se no sebe moye bebre nti na ye hwe na de ye de announcement nti captain retired and say we Kwame we nya captain retired the best say no na ewu mu eno no nti amunya ho abotre I think say abeto anim de bibia ebekoso yie yenya ne omanso ne yen ara na pa yen na sina yen sorry jumadie so na pa me chia yera boafo asante dodo na frɛ no yera santu okay sam tuga ara pa otien ka akra mo ache na comrade Kofi Ansong Sarmanti abanu in fact young guys me nya mudi border san say unua ana una ba wonwun kroma mobodi enyira ana obodi mpamuda ara pa ye chiasa mranti abanu ombo momode pa omunua do omanya kofa efe na am say
I comrade netaye nyuma no. Nyuma de comrade netaye. But mo invite me that. Okay. Nti ese mo pebre no mo say invite me. Na nyuma no ye nyina tie na tie. Kwame ye say onuado ne say on sadam na me sadam. Yeah. Ai. Esi wan nesi ma no. Eno ne onuado eso ba Akuffo ano a esisi. The comrade one ye baba sem to me twen da me friend say nyuma na ready memra no. Na e betina ase ne atie shirt agu. Na ya hwe baby. Musu munya white na ye pe o. I say. Ala fa sorry so an Kwame ba ku me bi ana. Oh, bakum be a woman ha adwen. Un say me catch you say me brother. Ba ku put envelope ayi as envelope. We know ye invitation na. Me say me catch you say me de odi me di ade animu am yankata me ntumi agi say odi me di akire. Nti me na me che nkrata no. Nti me na me che nkrata no. So odi ende me dia ma dada. Aha. Na and hi kwa who say ya what's a man cancel ajubro so mbisa me ne opeo na ajubro na me brother na car born e yire won sam no me there yo oba no we oh what's that trailer fan so kafra sineje kum obeko ande o see catkis no bedi nti ka next man me omo beko mo say atibie na wo no president for school e wo eye abetifi yeah ramsia ha omo ko next month no o ka ho bi nti abusuafo che say be ye nu fie da ya na onya kwan eko na say akodi na sofo nti e mabusuafo no nyina yakọ obi a hyere omo tie an penso da o mas me chiro me dey Kofi Ansong Baffuor bit my friend me KB and other pay ya da wa o je brain out tie wa frɛ wa o send test on so out tie ya da mo nyina se na no pay e bi nkoma pa kwasi agye na enkoma listo wa Kwame ohne da ko safomafo tinibu Era Kevin na Kwame Bosa Eddie aduchuma na pay Sarmenti abomo de bebre e bi so nkoma yenua DJ Donzi and a DJ Zikibi. A very good morning to you. Enjoy the rest of your day. Don't do what wouldn't benefit you. Good morning. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1.